Мына Бишкекке жаңы автобус маршруттар келди. Границадан кирип, Акжол границасына, Актилек границасына кирип, налоговыйга учетко туруп атышат. 20 автобус ушундай. Жаңы Масловый автобустар келди. Эртең мененки саат 5, 9-iyun 2021-yıl. Assalamualaikum. Özbekistan'dan mı var ki? Özbekistan'dan Kırgızistan'a kadar geldi. Kırgızistan'a padarka. Kança orunduk? 20 adım. 350 kadar sonra yanarası bu çok biraz. 350 avtobus geliyor olmuş ya. Bugün 20'sı geldi.